tua long itu non ada hal ada kami eviction ni pulo eviction ni kali non eli tuan bong si cok iteng si sosial si mungkin non ke cipe ya jual sondo tante non ekran ke bang jilang pan kente kopi lo ijo pan pan iklen nai pulo nang ke faya bang je mitang da kido barin he mitang ang long ri in kido hebe ka tung ke eli tung ke no hop ke dam khai ni lo bang long ri long ke hebda chukin lang tek lo bang long ri long ke chongda lang tek lo posi mitang tak kido barin na tuma kada bakke moga bang dia kenang so lapen aron ri pen ki pi aron ri pen kai so apota bang ke in to nang ko kaung se la ta ake aron galang tuma si chini si texer ada secretary tung ki ora tung jito apota ke ora tung ti isu tung ka chingwa tung ke lada ke bang ACS IAS ka pohya tung sai delo mati tipo sen aron gitu aron dolor aron ke kan wara pen ini kan ke pagi dibere pen so mang chokche ka pen ni tum rata tunta siya bang ke tum kunang po ini kan right ini kan kilong dia right bang se kan du pen ko bang si ni tum makin pen polo ke da bang ke money lending pen trading license aputha Ladak kita may itong schedule constitution itong council ke cari aron bang tayo itong pangke tok itu ladak ini cuma pangke tok tidak do fosi ladak ate intensi council atong alang atong mapangke kabang soal pen intensi lem po nangji po bang sini itong sudo ladak bangke la schedule constitution along bang itong tok okay no na hore bangke BJP atong ta ba hala rolinggo ba tu pesa si unta la schedule lok si constitution otan di manong ge som unta isi ka siksa du arona te bengali prote moili to mase nang tu kali di ni tabar biji mati amasi ni to nang hala constitution ke ko kan ga ni tame arono ge to da te mangsi ni tu tame ala me do ha ka tuning ripia bang asi lada schedule long council long ikle nang ge arona som si pililo power of the district council and regional council to make law. Alam itong lahay, alam itong chapter long lahat, alam itong kichini po, panang itong sitami mo ladak, pwede nang itong inisip po no, dito na ama si Pinilo. Lapen, hala money lending, lapen trading apang ta, ladak si itong council long, aja kondo, council atong sila bang ichiklem na yun. La sitami ladak ipaklem toya bangke, council from hantami si kitok dak do. Apo sila soteng penang si, nili tunta ke hangkot. Lapen, labang soalam klaro bangke, kopi posi money lending lapen posa ke suparama bang kubang pi lapen hala ajak akarbar declaim sitamit ke tudor tulang tum an sitamit pilih dokumen pen amane license ke do penle papa claim tom chok nangi kunili tum itu bangke la sitamit itu malong rilong pat ke cirai kom je pansini tum kamat nili tum komane bihabi par ki claim aphat gelang mun len ini tung labang so agenda bang so lam di kur kali ladak ke munam ni tung la sorte pelang kono ladak bangke council atung ladak council andar si dulu power of district council to make regulation for the control of money lending and trading by non-tribals ladak si aduh dia alam tung si contoh pilih mo lang tung labang kono Makhe kita meni tu malong ri ke cerai kom di phang abidi phang sini di tu makan ke karbiang long malong de ili tum sip sidong karbiang long autonomous jurisdiction arlo aja la ke atum le claim sida mekan karbi le claim non ba non tribal atum le claim non kita me labang ke arona te me council tum inside po ki pigonji trading license ki pigonji aron do prote aron pe gelang selang tum pinang sida me ni tum po bang ke la dak behave par le claim ji sida me non bangke license bang lunan pola tu trading license lunan po so trading license do nangi puni tu dama je nangke dama ke non bahan no hopen bengal pen kewan bihar pen kewan rajasthan pen kewan bangke men ke longli nang nam lu thane bang poisa le do ta men longli ke nam ni la tung pupilo nangi je business business amen pelang ko business nang claim po la happy panai claim pen si la tung ayo ding po chiplo don tho ningkan si ningkan bini anang le lo tan pe la tung bang ko pira polisi longli nang nam
nang doko inu da long le nam lo pota pe la to inu long le nam long le bang check amuni chiban la ko song si business kane sa pa jot ko konane alu lin ke ba purui the bosai sibak ko la pen jot bang ke ko ni tu so tu pen jot pe la hai kan si bang ke na chi pang re bang la hai kan si ke tum long le phela nang ki thi i ba la so policy se la ko si council la tum check and balance bang do nang di ba ini tum ka do ga ve ham phang song la pen na tu media ke claim ang property india to man se tame la so chiro to ki pe paklen si tame ni tum dat ai ang long along trading license do man po la pen hala poisa chupara matu jene ba no hok ba ke ba matu ba khen tum si akro ala so poisa para mata ba claim money lending sitame lagi la tum em masih council em mata to lo $60 ha $60 lo lang claim unji ko ano ke claim unji power ko ano ke claim unji jak pong orang dak si to dak la sila bang so apu thang ni tunta inside dun si laki karbiang long bit hang den long ri phang ke cherai koma phan mesen abidilo pojok si council phang si tame ke ramtang ahithi angbong gitu tax station secretary deputy secretary alang le phanta me ni tum memorandum ate lo ke do alang le phan pijo dam lo